Wara li kandidat nazzjonalista Norman Vella rrikorra l-medja soċjali biex jipprova jattixturu jgħid li qatt m'għamel rapporti fuq hate speech kontra xi ħadd, anke jekk naqas milli jippreżenta ruħu meta kien imsejjaħ biex jixhed fil-qorti f'kawża simili, jirriżulta li dikjarazzjonijiet li saru mal-pulizija minn terzi jindikaw mod ieħor. Vella kien imsejjaħ biex jixhed f'kawża kontra ċertu Jeremy Portelli li kiteb messaġġ allegatament ta' mibeda. Il-każ da maddej ma' sentejn ukoll intuża b'mod flagranti mill-medja nazzjonalista. Fil-qorti iżda Portelli ġie liberat fl-aħħar jiem minn kull akkuża anke wara li Norman Vella baqa' ma tfaċċax. Vella mbagħad ipprova jaħbi idu fil-każ u ċaħat li hu qatt talab li l-pulizija tinvestiga lil Portelli u xi persuni oħrajn u saħansitra qal li talab għal spjegazzjoni mill-pulizija. Minkejja dan pronta kienet ir-risposta tal-avukata Rachel Tuwa li kienet qed tirrappreżenta lil Jeremy Portelli li sfidat lil Vella biex dak li kiteb fuq il-medja soċjali jgħidu taħt ġurament fil-qorti. Issa fl-aħħar jiem dikjarazzjonijiet sussegwenti li saru mal-pulizija jgħidu b'mod ċar li dawk investigati dwar hate speech, inkluż Portelli, kienu rrapportati speċifikament minn Norman Vella.